والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. Ya Tuhan, kami berada di waktu pagi dan semua milik untuk Allah, Tuhan alam semesta. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, kemenangannya, cahayanya, berkahnya, petunjuknya, dan aku berlindung kepadamu dari bahaya yang ada di dalamnya, serta bahaya sebelum dan sesudahnya. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ini kita memasuki imsak.